زراتر سروی مجاری هم پاوستین برای عبدالرحیم سماوی چافدری سیاسی هردش انقره گل مدابد برای عبدالرحیم گلک سپاس کوهین گل مدانه کمبین دیاگرتی به در انجام ناینا بحث کردن دو وزیر و سروک میته یعنی وزیر نافخو وزیر برگری جی آمادت بن چه تشتکی نه چاواره کری چاوارت کت افروکه يعني امبرسو مفهوم نكر انت يعني وزير عسكري ووزير النافخو ده باشداری کمبونا افروکه یا دوام یا کمیسیونا بو پروسه آشتی کن ده گل اندامین کمیسیونی بجون ده چه تشتک نایتا بحث کرن یا گرتیه بس چه تشتکی نه چاواره کری چاوارت کت پیش بینیت و چه نه جداش کمبینا یکم تمام تشتكي خوياي يعني اباناجي وبروجا دولتي جو كوميسيونر بين زمان يعني سروكي استخبارات تركي ووزير نافخو ووزير عسكري ابانا وبروجا دولتي جو كوميسيونر بين زمان بيشتي وزير دادي جوبي حفصه بيشامه يعني وزير عداله ام ديفيجن دادي واوجي بي كوميسيوني بشكون komisyon ve heyete gecnab avabki yani haft kes ya jinneh kes ve herin imrali li gel öcalanji danıştadine avabkin ev komisyon hatta maha ilone hatta maha daha değişe ve devam biki yani devam biki pişti ve hatta parlamento ve şehri ve kararı ve وهن خوج بارلمانتورو داينن يعني ولوخ يعني صدا صد سردان وجلاني الامراليه بتكرن باشه اگر از بحثا اخفتن جگری سروکی اک پارتی حسین ایمان بکم بيجت تنی کار کمیسیونی دی پروسا چک دانانا پککی بش عالی یا سیوه کارکی ناکن وش حقی وانا جنینه برسواتا بو وانا خفتنا چه یانجی راستی حوصا نه صحيح الشيء يعني ايمن اول مساج يعني غريبه غريبه اما قرار دولتي وابقوا مشون جبوا مساله يسايي وجبوا مساله دستوري فكروا لكولني خديني فكري خو بيني زمان يعني جبونا هاتي اباكرن وك حسين يا ايمان قبيجي ابقوا مشون جبو مساله تشكداري تاني هاتي اباكرن او غلطه يعني او تشتكي ولتنا جبو كوميسيون وظيفه شي بكي بس نقف تاني يعني جبي بيجي قالك مساله سر كردواري وفكري خو بين زمان و لكولني خو بكن وانجي رابوري خو حاضر بكم بدن بارلمانتو يعني بكرتاي قوتي يعني ابا ناوتني باشه اگر اف داخویانی خلط بن و نه معقول بن بوچی آخفنین وسطی نکرن یعنی تبینی رنگت دو برکیک دا بجبونک حتی تنو اک پارتی بخوش در سر پروسه آشتیه چه بد قلق جارا فكري خد جوهرن دورة باشي سراستكن يعني فكري باشي جوهرن يعني ابن قرار دولتي قرار حسين فكرة حسين يا إمام بخوتني يعني نا بارتي نا شكي يعني روجي بيشي مد ذاتن أما بنا ببينن جو شوا به فرهي وبي أباكرن لسر دستوري ولسر قانوني قدر كبن ياسايا قدر كبن وهم ذاتن بين زمان ويك بين زمان يعني ايجا قال باشه نما اردوغان بو مالباتن كشتين شرط نفبرت دولتي و پکک ده هبینه وکی دلدانک بوانا گوتیه ما چه سوزک پلانه برانبر نداید چه داخوازی کوانا نای تجیب جکرن اگر کمیسیون سردان عبدالله اوجلانی بکتش عالیه یاسایی و داخوازین اوجلانی هبن ده چه اینا قبیل کرن یعنی ده چه داخوازی هبن وداخوازي أجلان هبن يعني أجلان داخوازي أجلان وهبن مساجي وجي وهبن ذاتن دوختكي نزيك تشند حب فيديو نها حطنا حاضر كرن مساجي أجلان ولقال ملت وبي أشكال كرن أراستي أو مساجي دورد صافين يعني جوارن يعني وشو مساجد بيجي جوا لسر رجاوات بس برس عبد الرحيم ها اگر سروین آخفناته ویدیو هاتینه حاضر کرن ده اینا بلاف کرن دا خوازین اوجلانی
یان جی دشنی کار Yani video hatına hazır kirin ve ev be belav kirin. Hazırın naha video hazırın. Duhab video hazırın ve ev be چه belav. زانیاری سر وان ویدیو هنه Hani az hundura ve de çehne tünen az veren ne karım beşim bes jigeri ve komisyon ji goçu ve mesajı komisyon برس عبدالرحیم اگر پرزگریک نبود که هم بو مجی بی مرق بو همی خلکی جینو که مرقه اگر زانیاریک هبت نا ویدیو دا چه تا بحث کرن یانجی چه داخوازی هنه یعنی بتونی بو پروسا آشتی دل خوش کرنک اگر بیجی Yani beri Hamid işte bu avakırna komisyonu dilxoşiya xwatine zaman Öcalan divan videoda avakırna komisyonu per mühim dibine u ji gayri ve jî لسر mesela roş ava ve bir şekilde be safi kirin fikra xwatine zaman ve vena jibine ve avcud videoda heye لسر شرط روجلاتا نابین و دانستندنا کرد و اسرائیل نرینا خطینه زمان اوجدید هیه و لسر بچه یاسای گودر کبن mesajik وی çerçeve hati avakirin ve çerçeve bine zaman. Yani ev çar beşte de hemen. یا گلکو مطرسیل سر هی او اکو اف کارتا بینه تکل کرن ما بس تامه جید گر روجاوای کردستان و سوریه حسده چونکی بری نوکه جی ترکیه گوتینه دوید هر لانه که نزیک یان جی گروپا که سر پککه و بود چکین خوب داند داخوازیه که هو ساجالی او جلان نای تقبیل کرن بود چک دانانا حسده یان جی تشتکت نوه حسده جی نمیند Na dalxoziya Öcalan çi mesela hesedi ez ve beşim dalxoziya vişit bira mazlum Abdi ve Ahmet Şara ben Ankara ulude ki mesela xasafi bikin ittifaka xaşekin ava bikin dalxoziya Öcalan safi bir şekli يعني اوجي تدخل ناكد كاحمد شرع ومظلوم عبد تشاور كفتن قال انقره او دي سرجرت نو اتتيكل كن قال بروساشتي na psikolojik nabiş bu prosaşti hiç. Yani Öcalan Fikravi zaten evvedi belli gel Erdoğan'ın Bahçeli ve ittifaka koyunu ava bikin Suri psikolojik devleta Türkiye'de dernekhine. سر مثلا پشتی چک دانانه چه داخوازی که مسوگر هیا یعنی آزاد کردنک عفو عامک لی خوشبونک گشتی داخوازی که هوسا چارچوبه یاسای دا بیتا کرن چین سیاسی گرتین سیاسی بود چه اون چکین خود دانن گرتین سیاسی tabi ve ben bardan ve tabi ben bardan ve ego çeki xudanın işi ve bin çavad biminin mali xude yani kadere ki mal de am de bejin hapsa mali yani mali xude ve bin çavad biminin ama kadere ki ne dudreş yani sala ki du sala se sala ve bin denetim biminin du rejiyana xo normal devamlık. پیشبینه چند کس بینه آزاد کردن؟ تقریبا نزدیک 6000 insan hene. و برپرسه گرتی جی هنه و ايش دربجي قلت دي محكمة حقي وان قرار دانه اوجي يعني تقريبا 6000 كس كسانين وكي صلاح الدين دميرتاش هفسروكي بري هتبه او تشجبوها يعني سر آزاد كرنه ينجي حتى بجداري كرنه یا راستاخو نه راستاخو حتی نوا کمیسیونی جدا yani peki Selahattin Demirtaş'ı çenmehek de lazımın yani hatta maha yazda ence azad kırnayı bir hole bir meydanı ne peki vakti yer lazım bu çi yani o dinav devlet de Öcalan de danıştandın avan peki bu eve giredaiye azwena yani şartın hazırına bu nazüet bilim şart azan behin hazırına bunu باشه پرسیار کودی اگر از بکم یعنی کانو زانم زانیاری آنجی پیشبینی ریبر گرتی پککی عبدالله اوجلان حتی اگر هر امرالی جیب میند هر دمینت ریبر پککی آنجی رنگ ادی ریبر که دی بو هزرک نیا پشتی یعنی حلاندن یانجی نمانا پککی بیت دانان و کی سرکرده اک بیت دیار کرن
Na oxta piştî goderket bi zaten fesihkirina PKK hat meydanê pê ve qerarawê hat dan pê ve niha nerêberê PKK bi çavekî de xwe bide naskirin çiye rêberê siyaseta Kurd û Kurdewarî rêberê rojhilata navîn gelê rojhilata navîn azadbûna wan e. Yani nasnavekî wisa pêşbîne yon jî renga şinîko bête behs kî çünkü heta nû ke negot. Na rengê wê hinne bediye hinne xuyaye pêşiya me de wê bê avakirin dixwazê partîk nû bê avakirin arastî Öcalan dixwazê ji xêrî demê partîk nû bê avakirin. Dan partî jî bûne tu partiya Kadî jî bê ava kirin yani. Na demê hêdî wê belav bikin. Demê wê belav bikin partîk nû wê bê avakirin wexta yasa jî derkevin rêja Öcalan ji bo siyaseta demokratîk bike ve seroktiya wê partiye bike. Abdullah Öcalan serokatî wê partê bikin. Evet, belê. Gelek Arziya wê dikin. gelek spas barê Abdurrahîm Semoyî çavderê siyasî ji Enqereyê gelme dabûn. Spas bûye.